Namaste mga ka-Bespar, welcome to our vlog today. Karon mga ka-Bespar, after many months na itong pagkawala sa YouTube, di balik na sad ang inyong ka-Bespar. For today's video, aniyan na sa takaron, alang sa among Cheerdance competition wherein upat sa mga teams karon na maglaban. Andam na makahaka mo sa itong bagong vlog mga ka-Bespar. Kung andam na ka, ayaw yung kalimti sa pag-like sa itong latest video ka-Bespar. O kung di pa ka karon nakasubscribe, subscribe na sa ka-Bespar aron ma-updated ka. O follow sa itong Facebook page ka-Bespar aron ma-update po ka sa FB o sa TikTok ka-Bespar gihapon. Follow lang. O sa itong YouTube channel, follow ra jud, subscribe ra jud aron ma-updated ka. Don't forget to subscribe mga ka-Bespar sa atong latest video karon. Like na dyan, i-share pa dyan, ikapilig aron managa na nga atong views. That's all ka-Bespar. Enjoy watching! And there you go mga ka-Bespar. No, ani ang atong mga ka-Bespar nangandam. Yes, sa amen. atong lidan. Charles Munato diyan guys. Follow niyo siya sa Facebook guys. Follow my IG and my Spotify account and my blog name Let's Talk. Namo na. Namo na kayo dito. Namo na kayo kasi lapit na ang Cheerdance guys. Lapit na guys. Good luck to us. Let's go there. I have so many friends to talk Cora. to. Friends! KaBespartners is vlogging. Muna kayo bago tayo magpatayan. Say hi guys. Namo na kayo dahil patapos na tayo. Sige Charles, conclusion. Ay, joke video. Haha. Oh haha. Oh haha. Wow! Red tea on the house guys. KaBespartners, tamang buhay si Red tea. Kasama si Russell. Thank you Red and Charles in the house once again. And ang atong nagtabon-tabon si Mr. Subscribe para madami ko na marathon. Yes, correct. Love that ka sa akin, Red. Mwah. Labat, Red. Love you. Mwah. Alay na po, guys. Okay. Ayan ang ating team, guys. Naghahanda na sila, guys. Muna kayo dyan. Muna. Good luck! Lapit na ang ating Cheerdance. Good luck sana sa atin alin. May nagpapadaog ka. Right? Guys, tungkol na gusin.
KaBespartners, say hi! Hi, KaBespartners!
performance, guys. Nag-enjoy ba ka? Ayaw simyanta pag-subscribe sa itong YouTube channel sa KaBesPar. And before we end, shout out sa itong kaubanan sa PAFIT sa alas 8 at sa alas 10. Especially sa itong minahal na mayor na si Kiara, o atong leader na si Allen o si Gwen. Choreography by Gwen, Bianca, and Allen. Ang group performance sa Cheerdance. And shout out to all of our KaBespartners and KaBesPar who watch and support us. Thank you for watching KaBesPar. Thank you for your support from your KaBespartner. This is Lyndon Vlog.